Mayroon kami ipapakita sa inyo guys na kata number 1. Go! Saryut. Yung re. Hindi pa ninamahol guys ha. Sorry kayo. Wala pang kain to guys. Mahina pa. Amazing! Yan ha! Swag! Okay? Thank you. Hello guys. May ipapakita kami sa inyo na kata number 2. Go! Saryut. Yung re. Jundi. Ito. Strong ang body, anak. Sinsayan na naron. Hindi pa yung nag-tiktok guys ha. Kata number 2 pa lang yan. Kata number 3. Saryut. Yung re. Jundi. Sana all. Ganyan po pag may kaaway. Ha, ganyan. Baga na. Ay.